izloženo je 40 eksponata, a svo prstenje je predstavljeno studioznim katalogom. Kroz vizuale predstavljene su sve tehnike izrade i značaj regionalnih karakteristika prstenja. Poseban osvrt dajemo na prstenje iz Bačkog Monoštora, sa ostrva Siga i sa lokaliteta Bartan i želimo da skrenemo pažnju šire javnosti na naš značajan jubilej. Zahvaljujući podršci grada Sombora, Muzeja grada Novog Sada, ova izložba je ugledala svetlost dana kao jedan od središnjih programa proslave našeg jubileja, 140 godina muzejske delatnosti u Somboru, i verujem da će publika uživati u vrlo ekskluzivnim eksponatima iz našeg fundusa koji su, verujem, na reprezentativan način predstavljeni u sklopu ove izložbe.